Għal-gwerra jpattu l-innoċenti, tmim il-ġimgħa mdemmi li raġa poġġa fix-xifer il-possibilità ta' gwerra bejn Iżrael u l-Hizbollah fil-Libanu. Eluf ta' nies inġabru għal-funerali ta' tfal u żgħażagħ maqtula f'attakki bir-rockets fl-għoljiet tal-Golan, żona okkupata minn Iżrael. Membri tal-komunità ta' Druzi nġabru għal-funerali, ħafna minnhom f'kollha l-Gvern Iżraeljan iħeġġuh biex isib tarf tal-gwerra mal-Ħamas. Jemmnu li din hija l-kawża li waslet għall-attakk tal-Hizbollah fuq territorju Iżraeljan. Il-White House qalet li l-attakk jumejn ilu twettaq mill-militanti tal-Hizbollah għalkemm il-Hizbollah ċaħad. Il-bieraħ mexxejja dinjin ikkundannaw l-attakk li huma qalu jista' jkun ixrara li jqabbad il-gwerra bejn Iżrael u l-Hizbollah. I think the solution should be, instead of sending worse missiles into Lebanon to punish them, it's just going to create a cycle. I think Israel has to sign a treaty with Hamas to release the hostages immediately, stop the war. Iżrael ma qatx lura b'ritaljazzjoni attakka għadiet tal-Hizbollah fil-Libanu kmien it-tnejn filgħodu u f'Ħaifa Iżrael residenti beżana li l-attakki bir-rockets mill-Hizbollah jistgħu jilħquhom. Of course there needs to be action and maybe this is the time when the government needs to do something about Hezbollah and because the whole north practically doesn't exist and I think we don't want war. And we have enough of, in the south, but 12 innocent kids. L-attak ta' Sibt kien l-iktar imdemmi fuq il-komunità ta' Druzi li ilhom jgħixu fuq l-għoljiet tal-Golan għal sekli sħaħ. Il-komunità tagħhom hija mifruxa fil-Libanu, Sirja, l-Golan u fit-tramuntana ta' Iżrael.